Iyang kasalelye rakacho varospacho nan programen angan kailap nan pesaral mao lan riay sakeo. Programen angan kailap ye programen kabeseo makan kauna batasang ni option kapnan wain ponpay poin saksakare kachon way rakap rakasampalakan me mokmokit nan government and wain ponpay. Riamone ban bachoyang nan programen kabeseo ran watch o kanang yan chiyang kuyay chunga sakaratan kay paniyo wow. Doon malan wow rakso kon pon pe yu ay chunga sakaran wow lap kan kaprensanan kan ko. Wow kasabot marlikan nanalaknan kanyay ko. Ay chunga wow choro ran piltoke sabol machay kabinan wain pon pe. Karyawan kabina speaker, vice speaker. Son ko pong labalab. Chon tatok sarawikan koros nan pelian lamalamkan korosyan nan wain pon pe. Wabachawan wawan ki sabal marchon way unsak. Nan programen angan kailap nan pesaral mao lain riyay sakeo rakayo. Autaben cabinet meeting and sampung nagyaro. Niyetan week nagyaro paporyew baryak riyay sakeo. Kabina o karyawan kabina bachawan ewong arachngal cabinet kan nan cabinet meeting kasanti. Cabinet meeting kan kenuyawi nekayuan niyet sampung koros. Sang kampan kamarain, teraktaran kampan kamarain Mr. Stanley Etse, sakar kita program Riau. Kayu ani Otero, man sa watch wiyawi nan Salatak Elementary School, kaskas kuli ki sarikan tama utakan kecil Baywatch. Kariau student takeover day, mebanuyawan na pepuriyay saksilu baryak triyay sakayo, nan program wat sarin school kan, high school kan nan ponpay, panpachawan kasale ong wipokon, kayak may ray chungalan ki sang nakaway tanopis kan, mepit tuwan ray pansong an kamumoyata, irailan ut awali sabal machay lopis nan ran, niyanso may ray pan kanakela ray chungal school. Sang kampan kairtan payan way, teraktaran paluwach Mr. Hubert Yamata, abachawan sakar kita project kan memiyain sa watch. Sawasan kamawyala, ong tourism sang avasam, Bombay bachawan ale tiar, $1.8 mabilbachang milyane saklamaw, ong kamawalan tourism nan avasam. Sabulmen Bombay planen tatok, ong sumbar lumaw memiyain sa watch, o wiyaben kakelaka plan watch. Wan chochon business memiyain nan Bombay, may kit silupukwan isak, yet sangan memoran business top 10, may pachapon pay, retail store, may limabkriyaw, percent silisak walo, house rental, may obkriyasak riyaw, percent 12, sakaw paro and market, may walisak, percent 5, construction, contractor, may wanisak 2, percent 5, food cater and takeout, may wanisak 5, percent 5, fuel sale, gasoline, kerosene, may baisak 5% silu, wholesale, silisa kayo, percent riyaw, local produce market, may riyasak 5% riyaw, quick cash, riyasak mayo, percent riyaw, o car rental, riyasak silu, percent riyaw. Sang kampan public safety, Director and Kampawach Mr. Patrick Carl, Pachawan Robochki, Robocach. Patrol, Totola Chamawe, Ong Chief Milo, Karalan Oil, Miananset, Sang Soap Micronesia 103, o Baby Koyela Ong Nipaina, o Rompen Manakapsit ni Partaloma Paul, Sumbari Sakeo, Esalongalar Sang Wain Kuchi. Kusonet and Netchkapenene and Mangar Sanger Nan Senwari, o Banlel Nan Sampungan May, o Meche Ek, Makakolkolti, Ong Light Men Kachinain. Sang Kampan Housing Authority, Taraktaran Paluwach Mr. Olino Lawrence, Sakar Kamabukach. Aray Chingal Budget, Kaptalonger, Ong Opson Kapina, Oban Awi Legislature. Kamanaman Landlon Walo, Bachbachani, Chala, Lop Walinen is Secretary Saktayo, Sensually Saktayo, O Rokuragata, the collection, Bachbacho, Nawan Chala, Rianen, Abukwano, Senj Asakeo. Reports sang P6AH Radio, Commissioner Mr. Peterson Sam, report ki maray chungal sa bis pilkan ka kanalalti
ni FM 89.7. Sang EBA Acting Director Francisco Celestine, Ropochki may raiva chewan wiya robraben kasamin nan Pohnpei, o wasan kasela kite sa kriyaw miya nan Pohnpei, mauwong ko sonnet o bechekpen makalakal, nagyar ong school riyay sa kistu, chenbas tarawi sa tayo o ew dispensary. Kira kariyaw wasan school and nurse COM. Niyetan week nagyaro pa poryew parek triyay sa kayo, kabinabachawan meeting ngayang interim president ng COM, Karen Stimian o Mr. Francisco Mentiola, facility manager, mepit kokoutan wasan ka school and nursew, and miyan ang COM campus. Project watch pachpachanuan chala, million payo o COM, pampachawan ta, million point limao, o Pohnpei and kachkita, million point limao. President and COM pachawan na program watch, eban mawang rai sa rin school kan o bilway. Pweki karalan wasan ka school and nurse eban miela rechel. Eban bil eleyong sarichocho eban menyang pachawan alis school and nurse watch. Kabina pachawan uyach ngal kapung ong President Simeon o Mr. Mendiola. Pweki karap ang mga mira pachok na ngal office. Kabina pachawan ma program watch pan mawang kausan and wing sokes. Kabina bil pachawan me ngal office pan pachawan ewong COM mepit anan mesan saler. Hiraka silu kabina chiwang Commissioner and PTA. Niyaren week nagyaro pa por riyaw parik 3 sa kayo. Kabina pachawan chiwang Commissioner and PTA Mr. Wilson Danuel. Puirayan pachawan pene irakapakan mepit PTA. Mayangaki o namantan PTA office nan kolonya, puenuya option kabina ong labinanso, basan o namantan option kabina belabalab o pilanan PTA and kak uchora la te corporatize. Commissioner pachawan me o namantan PTA office nan kolonya, pan kakar nakalanan sompong me pan watech. Aray chingal pelian kanakat o pulpen office and PTA che, me ban yang pachpacho nan kolonya. Luwan Obsen PTA Chorus yang aki Obsen Commissioner Pan Ponche Kasotila Palikur. Commissioner pachawan yang kabina may PTA anane o misinan itay the compactor roller puen kak sawase aray chungol tatokan wiya al o babe kan. Pech ay sawach langatar ong makaksawas kita tupsawach. Kabina o Commissioner and PTA pachawan ew kabene Kamaben PTA eban uchora la o kaker ababali ni plan and PTA and kak uchora la echepsang nitiyan tato kan mawayakan te administration and mawayakan kabina bachawan kawait ko commissioner and kan ewong i-report and PTA kan po plan mamiyain sa watch and kak poita o PTA ira kapayo ira karwaro mamiye kapangamarangi o ang kabalan pil. Niyaren week nagyaro, pepor riyaw pariyak 3 sa kayo, kapinapachawan chuwang Chief Magistrate and kapangamarangi, Honorable H. Curl Garnet, irabachawan ew kabene, kalok tamyo yawi o aran kapal karwaro mamiye ang sa watch ponta kapangamarangi. Mayangaki, pil, kasinchungal tangkan pil, o anan and rail sa menkan, and parala o check rare watch mamiya bonta kapangamarangi ay sa watch. Chief Lieutenant pachawan ang kapina metangkan pil mamiya ay sa watch bonta kapangamarangi pachawan sawas sang Obsen MCT the Micronesian Conservation Trust o IOM the International Organization for Migration. Ebil pachawan mesang nan sampungan sulay pari katriyasak pachawato Kusin ko chow chikishik mawiwiyawi ponta kapangamarangi. Liganet pachawan makapal makayu laut ponta kapangamarangi ay sa watch, yay kusin chingal tamonge, poya kakapalan pil mamiye. Ebil pachawan, me pan pachoyang talokayayang chonta kayaw, pilew ew yung Obsen kabina. Niyatangan week nakiyaro pa parupayo pari katriyay sa kayaw, Chuben na purang yawi, may pitatakapal mamiye ang sa watch ponta kapangamarangi. Mr. Nixon ka ba,
Administrative Officer sang kapamarangi mepachewan walian Chief Magistrate nan michingan rano o kaunan kampan R&D o Public Safety Pohnpei State yang pachanan meeting wo. Mr. Takaba pachewan ropochki irakapakan e pachewan mekalanan pilnen miya sa watch pon take kapamarangi mewiya and chon wayo pon te and public. At thank me onge will benene the private eso chusansan. Ebil bachewan makasinchingol makayu anan lautan so watch pon take kapamarangi. Director and Public Safety Mr. Korn bachewan may rairan kapan memiyan so watch pon take kapamarangi e bachpacho ni situation T3 me weweki rair kapar. Kabina Oliver bachewan kapungki Committee me kapukayang ang chechek iran kabalen kapamarangi purenger meurta o banchek ang ananakan en kak lelang pontek kapamarangi niyan so matang. Director Carl pachewan metangkan pil wano me kalan riyop kulimaysak eo ang sa watch onapatar ong kapamarangi. Mayang pacheng meeting watch ye Special Assistant to the Governor Mr. Kapile Kapele Public Affairs Officer Mr. Pecherico Irons o Local Liaison Officer Ms. Suarita Latorre. Karagalimaw, Kabina Oliver o Speaker Lambert Euyang Waliaban Pohnpei ng JCCRB. Nialaman week na kiyaro Kabina Oliver o Speaker Lambert Pachewan meeting yang Mr. Aquilino Sayame Ansawach Waliaban Pohnpei Cup ng JCCRB Walian petwal Henry me ansa watch kapinsaleta lar. Pilamen waliaban Pohnpei nan momot watch me sochiyang chupena watch ye Vice Speaker and Abasam Congress Mr. Esman Moses. Mr. Aquilino Susaya me uya sapal machail Ambassador nan wain Amerika o bachewan me banan chiyong walian Pohnpei bachayang iyang acheyo. Kapina o Speaker Kapungki rekan mesansal sang ambassador o yachingal inang and walian Pohnpei ong pukawach. Irakawano o kem sakla, Governor Oliver Chuang Pohnpei Utilities Corporation, PUC General Manager. Nialaman week na kiyaro February 5 parik 3 sa kayo, Kabinan Wayne Pohnpei, the Honorable Reed P. Oliver, o Karyawan Kabina, the Honorable Perman, meeting yung PUC Manager, Mr. Nixon Einstein, nanwasan meeting lab, me bacho ni obstan Kabina Pila Balat Colonia. Aw taben wiya lang alam kasanto watch wiyawi, puirailan kaktawi, irakasampalakan, me pitata kamanaman lan sawasan mo niyo, me pachpacho nuwan chala, isulop panen, melen metoke PUC, o sawaswatch pacho tosang ADP, o tatakwatch ni Advan Poitar, PUC, ADP o Evasam National Government and kak eukabene o alete kamanaman ni inching te MOU. When sench me pachetong PUC pon kak awaliata terabata sa menenson sa waskaiten men mamangalakan poran kak pakita tawi o rabata wasakan me ananapen kamaula and wiyawiyong PUC. PUC, Evasam National Government o ADB, pachewan eukabener o rabatar chechekan memelel toke ong kaunabatan MOU watch. Medbilkak katete sang Pohnpei State HEO bis kanyang check o ban karanyanger Ledson Barreo. Tepe o kasantian MOU watch ebasan kita inaweo nan pungan PUC o Pohnpei State Government ni Pohnpei State Government ban kanyang check o ireirong ni Yanso Mesawas and Mon watch ban tatokyer. Kalanganan kupur koros ayay match programen ang kelab ng besaralimaw line riyasa kayo programen kabese makan kao tapatasang option kapnan Wayne Pohnpei point saksakare kachon way irakap irakasampalakan me makmokit nan government and Wayne Pohnpei kalangan o kasalelye.